di çarçoveya girjî û alozîyan de li gundewarê Dêrezorê bi sedema berdewamiya êrişên hêzên hikûmeta Sûriye û grûpên çekdarên alîgirên wê bi taybetî grûpa bi navê Hêzên Berevaniya Niştimanî êdî Hêzên Sûriyeya Demokratîk Hesedê li ser hêlêne û tekeziyê li ser wê yekê dikin ku ew ê berevaniyê di ber navçeyên rêveberiya xwe serde bikin û her wê berdewam bin. نحن كقوات سوريا الديمقراطية بصايا خراجرية قهرمان هيزن سوريا ديمقراطيك ما كاربو همو إيريشين كل سر نافچين مدبن بشكينن وهر أمير ريندن رژيم سوريا وآلية دن كو درباسي نافچين مببن كو مبخونا شهيدين خوا رزگار کرنه. لگندوار دیرزوری جهن کو هیزن حکومت سوریه ایریشان لدیجوان انجام دادن حسده هبونا خو چروپرو هم بزگریه جبو پاراستنا خلکی وکوکو حسده رادگهینه. ام هیزن سوریه دموکراتیک لنا باجار زیبانینن جبو پاراستنا کسوکارن خو او گله خو جهر دستوردان که درکی بسایا خوده امی دوی آماده بشیه ده بمینن و امی روبروی چه هیزه که درکی بن کو دستوردان دنافچین باکور روجالات سوریه ده بکه. ده انجام شهر روژنبوری ده دو شروان حسده لگند الحلا جان خوشدزدان و حسده لبن کون شیناوان آماده بون. طوان الرجيم وكاكو حوالي ما قوت لسر و ننوينه نورا او مليسين خواهان ده جبو توليج سبيلان يانجي لآلين دن بستينه ايدي اميوان مجاران راواستينن و دست بدست امي هر بردوام بن و بسايا خوده ديرازور لهريما باكور روشالات سوريا جبو همو خلقين خواه اولو آرام به. صباح روجا دوشمه 12 تباخ 2024 جارکدن هیزن حکومت سوریه نافچین گندوار دیرزور تو باران کرن. لگوری راگهاندنا انجمنا لشکری یا دیرزوره یا سر به حسده هیزنوان 20 اندامن هیزن حکومت سوریه دوان ایریشان ده کشتنه و هجمارک جی بریندار کرنه. خالد جمیل محمد روداو